nasi Mwari vatipa nguva ine yekuti tisanganiswe handina manzwi akawanda ndauya ndizotaura nezvaJesu kuti Mwari vakanditira zvakanaka lero nesu nepandakagamuchira Jesu muponesi ndandingumama wenguikukona ndandiri mai vanga vasingaiti kwakungabikho novalo okuqanisenza into engalungile ndazichita zvinhu zvasingaiti kodwa namhlanje ndiyakwazi koyika ndakugona ukuba ukurekerera kukho into endiyenzayo engalunganga ndakuita zvinhu zvakanaka ndikubulela amandla kaThixo ndoda kutenda Mwari ndiyambulela kakhulu uThixo ngembali ndakutenda Mwari zvakanaka ndiyambulela uThixo ngezvapupu zvaJesu Mwari wezvapupu ndomutenda phaa ePE uko kwedu okuPE ndiyakhumbula komnye unyaka ndinorangarira rimwe gore utata ephangela eTranskei baba vachidzokeera ndaprofetwa phaa enkonzweni kuchivaprofetwa kusithiwa utata uzawusweleka kuti baba vachashayika ootata bathandaza ngaye utata vana baba vakanamata navo baba laphinda lafika ilizwi lisithi vakasvika uzawusweleka rimwe inzwi rokuti ndiyakhumbula ngale mini vachashayika ootata uGwenda baba Gwenda notata uMasosha babeye nababa Masosha kotata uFred beyothandaza khona vakaenda vakanonamata ngale mini kwafika isiprofeto bephaa vakasvika chiprofita vari papo usiku lomthandazo phaa kuti kwamamfred pane namato kwanamai Fred bathi mabaye phaa endlini kuti vaende kumba bayothandaza phaa endlini vakati ubusuku vachinamata usiku hwese bathi besathandaza njalo kwafika vakati isiprofeto kwakhona vachinamata sisithi utata ngawo lo mzuzu kuti baba nenguva kukho into iyoyo emahlelayo phaa pane chinhu eTranskei chamuwira njengekagqithi ne-5 vai minutes vasati vapedza ne5 afumana minutes icall vakauya ethi phone utata uyahlaselwa kuti phaya tata Uhlatywe. into vabayiwa endibulelayo kuThixo kuba ndithi xa ndimbuza ndichandotenda utata kuna Mwari oba kwenzeka ntoni na kuye kuti kukuitika uthi chii wahlatywa phaya bamhlaba nalapha ebusweni vakabayiwa xa baba befuna umnqumla apha vakasvika emqaleni kumucheka huro bathe xa baba befuna umgqibezelo vakuda okokugqibela kumutsikira kokugumisa wavela wafriza lo wayecaba wayezambulala akabva tofriza ndiyambulela uThixo kakhulu ngoba kutenda Mwari uThixo kwazile ukumbonisa naye noba akakaziye nenkonzweni nokuti akakazamkeleli kuchechi asi Mwari vakanzwa mina kodwa ndithanda into enye kuye uthi xa esithi ufuna ijob kana Mwari kana achiti panodiwa basa athi kubucela ndimthandazele akati ndokhumbula ndimunamatire awufumani umsebenzi vakabva variwana loo ndithetha ukuthi unayo into ekholeyo kuyenga phakathi nokuti vanokutenda vakayokwa kuti Mwari vanovalangana qha mhlawumbi lixesha elingekafiki kuye iye nguva paari haisati yasvika ndiyambulela uThixo kakhulu asi ngeli ndinotenda bandla Mwari kuti Mwari ndotenda Mwari ndiyabulela nexesha ndinotenda endilifumeneyo zvinenguva ino egameni yamatipa lenkosi nemuzita amen raJesu amen